kandi ukaza ugakina ugaplayinga game. Okay, game rero nakundi uzuga playinga, uraza ugakanda kuri aka kantu kariho diamond, aka kariho diama, ukaza ukakemezaho. Umaje kwemezaho gutya rero uraza ukemeza kuri arrow ahangaha ukemezaho. Wamara kwemeza kuri arrow bakakuza hano gutanga permission yuko bagwa access yo kuba wakinjira mu iyi application yakoreshwa. Uraza ugafungura kano kantu gutya. Imaje kugafungura kagafunguka, usubiraho inyuma ukaza ugasubira muri application ukayereka ikabanza igafunguka. Okay, yamara gufunguka ugakanda kuri continue. Okay, wamara gukanda kuri continue rero ugahituza ahangaha kuri izi network n'undi nubwo ziri kugenda neza, ariko ngira ngo urabona ko games zaje nagari ni application ushobora kuza ukaba wakinstalinga muri telefone yawe, nabwo ukabasha kwakira andi macoin ku buryo bworoshye cyane. Reka nkwereke rero iyo ushobora kuza hano ukaba wakemezaho. Uraza urebe kuri iyi ngiyi, katurebe iyi ngiyi ngiye kuguhitiramo, wahita uheraho. Okay, uhituza ukore kuri iyi G-Reward. Iyi ngiyi G-Reward niyo iri kubikora neza cyane kuko na ihita itanga amacoin 400 yihuse cyane. Iyi ngiyi G-Reward ngira ngo urayibona, uraza wemeze kuri G-Reward uba ariyo winstaling. Right, muhaye ikaze we tubana mu biganiro bya Kigali Creators. Uri umuntu w'umugabo kudeshapo, nawe kandi ukiri mushyashya ukihagera bwa mbere, nicyo gihe cyawe ngo ukore subscribe, ukore no kunzojya kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro Kigali Creators genda ikugezaho umunsi ku wundi. Nta kindi ukora rero, uraza ahangaha ugakora kuri iri jambo ryanditseho subscribe, ugakirikaho, then wamara gukirikaho agahita haza akazogera kamwe. Iyo urangije ukongera ugakora kandi kuri kano kazogera, uraza ukagakoraho gutya. Iyo wongeye ugakoraho hahita haza icyo bita all notifications. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tuzajya tukugezaho buri munsi, aho ibiganiro byacu bizajya bikorerwa hose bizajya bikugereraho ku gihe kandi mu bambere. Nuko rero uraza ugakirikaho ahangaha gutya. Urabona ko akazogera kacu gahise gahinduka umukara, tugiye kujya twakira all notifications. Nta kindi ukora rero, urongera kandi ugakora kuri like mu gihe video yacu hari icyo yagufashije, ugahituza ugakora hano kuri like, nayo ndakwereka. Iyi ni like rero uza ugakoraho mu gihe video yacu hari icyo yagufashije. Nibagirwe gukora comment, uraza ugakirika hano naho ukandika muri comment, ukandikamo icyifuzo cyangwa igitekerezo cyawe. Ngira ngo urabona kuri like yacu naho habaye umukara. Ngira ngo urabona ko habaye umukara. Ubu ngubu ubu bikoze neza cyane, ntabwo uzongera gucikwa n'ibiganiro Kigali Creators igenda ikugeza. Comment naberetse na ahangaha, uraza ugakanda ahangaha ubundi ukandika comment yawe, ukatubwira icyifuzo cyangwa se igitekerezo icyo ushaka. Nongeye kuguha ikaze rero wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera uburyo wakorera amafaranga kuri Fox Golden cyangwa Golden Fox. Ni ina application iri gutanga amafaranga kandi menshi kuri wowe nk'urubyiruko cyangwa undi muntu uwo ari we wese ubasha kuba abona akanya gato cyane ko kuba yabasha gukorera amafaranga kuri application. Na kindi ukora, uraza ukayinjiramo gutya. Ni ngiyi Golden Fox, ni ngiyi ngira ngo urayibona ahangaha. Uraza rero ukayinjiramo gutya ugategereza igafunguka. Imaje gufunguka rero nta kindi kiba gisigaye, uraza ukareba hano ko uri bwemere amategeko n'amabwiriza yabo hano hasi. Ngira ngo reka makwereke ahangaha, uraza ukemeza kuri agree ukabyemera. Iyo umaje kubyemera rero bahita bakubwira continue with Google hano hasi, ukaza ukemezayo. Wamara kwemeza kuri continue with Google hano, warangiza ugategereza bakaza bakagufungurira. So ngewe rero hano bashobora kunsaba email, ariko wowe bashobora kugusaba password isanzwe muri telefone, cyangwa se bakagusaba kuba washyiramo indi fingerprint yawe. Okay, iyo umaje rero kubyemezamo gutya urategereza gatoya igafunguka. Ngira ngo urabona yuko biri kugenda bifunguka.
So hano rero baraza bakakubaza imyaka ufite, kangewe nemezemo gutya. Hano bakakubaza genda, nkashyiramo ko ndi umugabo. Ahangaha do you speak money, ibi si ngombwa, uraza ugashyira kuri continue. Wamara kujya kuri continue tugategereza ikarodinga, ugahita uza ukanda hano kuri okay. Uraza ukemeza hano kuri okay. Wamara kwemeza kuri okay rero nta kindi kibaho, uhita winjira muri application rero nyirizina. Muri application ngira ngo murabona ko dufiteho 00, nayigeragereje ku yindi account ariko umunsi nshaka kwigishiriza kuri account ukuntu uzajya ukoreraho amafaranga. Hari uburyo bwo gukorera amafaranga rero, urebye ama ads agiye atandukanye, ads igenda iguha amafaranga, cyangwa se hakabaho n'uburyo bwo kuba watumira umuntu umwe ukabasha kwakira amafaranga, hakabaho n'uburyo bwo kuba waza ugadownloadinga zimwe muri game ahangaha nazo bikaguha amafaranga. Reka nkwereke rero ukuntu tugiye kubigenza. Okay, reka tubanze ku buryo bwo kureba ama ads. Okay, uraza rero ugakirika hano ku ma ads gutya, ads ngizi ahangaha, ads ziri ahangaha. Uraza ugakirika kuri ads gutya, warangiza ukemeza ahangaha, ukemeza kuri okay. Ahangaha ukahemeza, wamara kuhemeza gutya ugategereza ads ikaza ikirodinga. Nta kindi ukora rero, uhita uza hano kuri videos ukahemeza ahangaha, warangiza ugafungura ads zawe gutya. Iyo umaze kuhakora urategereza zigafungukaho gatoya. Ndakwibutsa yuko ads urayireba mpaka irangiye kuko ni amasegonda make cyane imara, nago itinda. Ndabona internet yanjye iri kugenda gake, ads ari gutinda kuza. Ngira ngo urabibona hano hejuru biri kugaragaza ko biri please wait. Ngira ngo urimo urabibona, ngira ngo urabona ko biri gutegereza hano hejuru, urabona please wait. Reka durebe ubundi buryo bwiza waba ukoresha. Ushobora kuza rero ukabasha gushyiramo kode y'uwagutumiye. Ndaza gushyira link muri description y'imo kode yanjye kugira ngo uze nawe kwinjiraho ubashe kwinjiza amafaranga. Nta kindi ukora rero, uraza ukinjira ahangaha gutya, ukamanuka hano hasi, ukareba hano hasi, ukareba ahanditse inter referral code. Uraza ukemeza hano hasi ahangaha ugashyiramo kode y'uwagutumiye. Nta yindi kode rero njyewe ndi bukoreshe, ndakoresha iyo wanumiye. Okay, niyo ndi bukoreshe. Okay, key 6 H A E U. Okay, iyo umaze kwemezamo ino code rero y'uwagutumiye, nta kindi ukora, uhita ugakora kuri submit. Ahangaha iyo umaze gukora submit rero, aya mafaranga araza, ni amakoini 500. Ngira ngo urayabona neza cyane hano, ahise azaho yirukanka, ahise ahagera. Okay, ubu ni uburyo rero bwa mbere ubashije gukora ku buryo bwihuse cyane. Tugiye gukomeza rero tugerageze no kuri no kureba kuri izi ads zacu, turebe niba zirimo zirakunda. Noneho reka turebe ko zifunguka. Ndabona internet ikigenda gakeya, zirakirodinga. Okay, iyi ngiyi rero biri gutinda, urongera kandi ukaza ugakina ugaplayinga game. Okay, game rero nakundi uzuga playinga, uraza ugakanda kuri aka kantu kariho diamond, aka kariho diama, ukaza ukakemezaho. Umaje kwemezaho gutya rero, uraza ukemeza kuri allow ahangaha, ukemezaho. Wamara kwemeza kuri allow, bakakuza hano gutanga permission yuko bagwa access yo kuba wakinjira mu iyi application yakoreshwa. Uraza ugafungura kano kantu gutya. Imaje kugafungura kagafunguka, usubiraho inyuma, ukaza ugasubira muri application, ukayereka ikabanza igafunguka. Okay, yamara gufunguka ugakanda kuri continue. Okay, wamara gukanda kuri continue rero ugahita uza ahangaha kuri
kuri izi network n'ubundi nubwo ziri kugenda neza, ariko ngira ngo urabona ko games zaje ntago ari ni application ushobora kuza ukaba wakinstaringa muri telefone yawe, nabwo ukabasha kwakira andi makoini ku buryo bworoshye cyane. Reka nkwereke rero iyo ushobora kuza hano ukaba wakemezaho, uraza urebe kuri iyi ngiyi katurebe iyi ngiyi ngiye kuguhitiramo, wahita uheraho. Okay, uhituza ukore kuri iyi G-Reward. Iyi ngiyi G-Reward niyo iri kubikora neza cyane kuko na ihita itanga amakoini 400 yihuse cyane. Iyi ngiyi G-Reward ngira ngo urayibona, uraza wemeze kuri G-Reward uba ariyo winstaring. Uhituza ukore ahangaha rero kuri play. Ahangaha uraza uplayinge gutya. Turayireka rero igende itujyane, ni iminota 3 gusa, itujyane muri Play Store, tugende twinstaringe iriya game. Nitumara kwinstaringa gutya, okay, ngira ngo urabibona, uraza ugakora no kuri install. Wamara kwinstaringa gutya ugategereza ikaba installed. Ngira ngo nk'uko ubibona rero, urabona kuri kwinstallinga, turategereza rero iyo installed. Ngira ngo urabibona hano, urategereza iyo installed tubone gukomeza. Ngira ngo murabona yuko yagezeho, nta kindi ukora, uraza hano ukayifungura. Ngira ngo ya application twa downloadings kugira ngo tubone amakoini, ngira ngo urayibona hano. Uraza rero ugasa nk'umuntu yinjiramo akanya gatoya akaba ari uburyo bwo gukonfirma yuko wayidownloadinze. Urayireka hano bikidownloadinga, then byamara kwidownloadinga ugahita uza ugakora kuri agree hano hasi kuri agree. Wamara gukora hano hasi kuri agree, aha ugahita ugwemeza hano kuri agree. Ngira ngo urahabona neza, warangiza kwemeza kuri agree. Gusa murambaburira kuko akavura karimo karagwa. Maje kwemeza muri agree gutya rero wemere guhita wivira, cyane ko nayo ikora nk'izi zose, nayo itanga amafaranga. Icyo gihe uhita uvayo rero ukigarukira muri ya application yacu twahoze dukoreraho amafaranga. Maje rero kugarukayo, nta kindi kibaho, uraza n'ubundi nk'ibisanzwe ukaza ugakomeza ukorera amafaranga ku zindi options zigiye zirimo hano. Nkuko mubibona publicité zacu rero zabashije gutangira gukora, niyo mpamvu tugomba hano urazireka zikabanza, sorry nkozeho, ariko ntabwo ari byiza gukora. Urabanza ukareka publicité yawe ikabanza igahagarara gukora, ikabanza ukareka ikinjiza amafaranga. So irangije rero kwiplayinga, uraza hano hejuru, ngira ngo ndahakwereka neza. Uzamuka hano hejuru ukareba ahantu hari utu fresh utungutu ugakoraho. Iyo umaze gukoraho rero nibwo buryo bwo gukuraho iyi ngiyi ads baguhaye. Uragaruka kandi ukakareba n'ubundi gahita kaza kaje akayix hano, uraza ugahita ugakuraho kugira ngo ubashe kwaninga amafaranga. Ngira ngo urabona ko dufiteho 500 mu kanya, haraba hayongereyeho ayandi. Urakomeza rero ukaza ugaplayinga n'izindi game nk'uko bisanzwe. Indi telefone rero, kuko ngira ngo iyi ngiyi internet yakomeje kuba ikibazo, reka dukoreshe indi telefone twinjiremo turebeyo uko bihagaze. Ngira ngo niba ubibona neza, iyi telefone yo irimo 1530. Aya ngaya rero ushobora kuyongeraho ukaba cyangwa se ukaba wayabikuza. Okay, reka turebere hamwe uko bayabikuza, nawe uzabe uyongeraho wowe uko uzaba ubishaka. Kuyabikuza rero uraza kuri aka gakofi kari aha ngaha ugakandaho, wangiza ukamanuka hano hasi hahera, cyangwa urahabona, ukaza aha ngaha harimo iyi nimero ukandika kuri ugashyiramo iyi nimero. Iyi nimero rero reka tuyikuremo, twongere twandikemo warangiza ugahita uza hano kuri check.
ngira ngo wibonye ko ari kuri mobile recharges. Uhita uza hano rero kuri check, warangiza ugakirika hano kuri check. Umaze gukirika hano kuri check baracekinga rero, ugahita umanuka aha hasi handitse choose. Ngira ngo urabona ko barakwereka yuko coin 900 zihura n'amafaranga 136 n'igice kimwe. Coin coin 550,900 zikaba zingana n'amafaranga 398 n'ibice 43. ngira ngo rero uhita uza ahangaha naho ukaba wabasha guhita ukora kuri choose hano, ugacuzinga amafaranga ugiye kubikora. Twe turabikuza 136 kuko dufiteho 90. Okay, urahita wemeza hano, uhita uza rero hano handitse top up. Uhita uza hano kuri top up uba ariho wemeza, ngira ngo urabibona neza. Numara ukirika hano kuri top up uraza meze hano kuri agree. Ngira ngo urabona ko batubwiye ngo wait, ngira ngo your order is pending, please check back later. ngira ngo urabona ko bikunze, ngira ngo na balance urabona ko isigayeho 630. urabona ko ari ibintu bikora cyane. Mu kanya rero message iraza yerekana amafaranga tubikuje. Murakoze, tuzasubire mu zindi video zacu z'ubutaha.